Sanibonani ke ubungulo Indlovukazi Ngiza nendaba wona uzanani nendlebe. Lona ke umamgobhozi wenu wodumo oniphathela zona zishisa on my YouTube channel. Please don't forget to subscribe, like and comment. Yasikhumbula lesi story bengithe and then ngizonifudumeza ngaso lesi ukuthi umngane wethu ohamba eMozambique efuna ukuthi athole umuthi ukuze abulala indoda but nje ngase ngithi ngilindeni siyazi naso ke sanibonani ke ubongolo Indlovukazi Ngiza nendaba wena uzanani nendlebe. Ayike ngizoxoxa ngomngane wethu niyazi ke asibadalula amagama abangani bethu siyabafihla sifihla indawo sifihla konke nje ngoba phela the whole point of ukwiza nendaba is to make sure that abantu they are protected and they are safe. So umngane wethu ke uthi ngahamba ngaya kwelinye ilizwe lakhona ise England. Uthi ngathola umsebenzi bongiwe ngisawumntwana omncane ngithola umsebenzi ngisanda qeda isikole as an au pair. Ngahamba ngaya England so ngiyafika la England ngiyagada ingane zabelungu ngiyasebenza ngigada ingane zabelungu nje ngenza kanjalo imali. Uthi ngahlala until kwaze kwashaya isikhathi la khona sengifuna eminye imisebenzi ngilong applyela ngivisa ngifuna eminye imisebenzi. Uthi in the midst of that ngigada ingane ngibamba lapha nalapha ngitohoza ngaze ngagcina ngithole umbhuti womlungu. Umngane wethu uthola indoda yomlungu. Okay, ithi ngilungisa. Umngane wethu uthola indoda yomlungu, makathola uGayi umngane wethu uthajole noGayi wamthanda wamlove bomber. Uthi inja ye love bomber uthi hey ubengithanda lokhu nje ukuthi cha uGayi ungenzela yonke into. Waqala uGayi wangitshela ukuthi and then I need to start going to school ngihambe ngiyofunda and study. Nami ngiyafunda vele sengiyazama manje ukuthi ngenze ezinye izinto ukuze ngikwazi ukuthi ngiseklishe comfortable la kuleli lizwe leli. Athi ke ngiqale ke emva kwalokho uGayi ke makukhona la ngishoda khona esikoleni uyakhokha uGayi uyangikhokhela makukhona izinto engishoda ngazo uyangenzela uGayi kuze kufika isikhathi la ngimize ngiyobona khona la ehlala khona. Uthi then I saw uGayi unemali udriver ama Mercedes. Guy is well off, umlungu uphila kahle soft life. Umlungu has apartments, unezindlu, he has land everywhere nje inqomolo nje yomlungu akuyena umlungu ohluphekayo. Uthi uGayi udriver ama Land Rover kwakhe kupaka imoto like nje. Okay, uthi hayi nami ngijabule ngithi hayi no hayi ngimtholile uMaqondana. Uthi ngimilitshe hayi ngitholile ke imakwabo namhlanje kuzoba mnandi. Uthi bajole ke uGayi umenzela yonke into ke amtshela ukuthi okay now that you are studying that's good, funda ukuze ukwazi ukuthi uthole umsebenzi ongcono kunokuthi enena ube yi-au pair. Afunda ugela aqhubeke amsize lapha nalapha uGayi. Uthi it was izinto ezinkulu kakhulu kodwa wemsiza nje ngezinto ezithile. Uthi and until uGayi wathi ngelinye ilanga ngicela ukuthi sihlale phansi sikhulume. Uthi asibesethi enene ngicabanga ukuthi vele sishade ngoba into ezokwenza ukuthi uthole ivisa la ukwazi ukuhlala la and uthole permanent visa yokuthi sishade. Uthi ugeli ngoba ngimncane nami ngisayingane nginaive like ngiyacabanga vele ukuthi ivisa free and nje permanent uthi ngihlale uthi ngivele ngishade nomlungu. Hayi nangempela ngoba ivisa yakhe vele besisondela ukuthi expire and uku-expire kwayo bese kuwukuthi enene uGayi ugeli usezophindela eSouth Africa futhi aphinda ayo-applyela enye visa. Uthi ke bese beyashada nomlungu bashade ke balungise ke paperwork and all of those things ke kugcine sekulunga ke. Athi uGayi ngoba ke uhlala kude you have to come closer uzohlala nami uzohlala eduze kwami because kufuneka siphile phela i-lifestyle yomfazi nonkosikazi and also kufuneka nawe impilo yakhe ibe ngcono. I think ingcono masuhlala sobabili and bese uyayeka ukusebenza ungabusaba i-au pair uzoqhubeka ufunde but uzoyeka ukusebenza. Nangempela umngane wethu I decided because phela uyabona ukuthi okay uthola igolide and uwin ilotho indoda inemali yomlungu inezindlu left right and center nje inemoto inama apartments nje arentisayo uGayi right is well off. Uthi bese ngithi okay fine maybe I should come ngiyohlala naye but ngaleso sikhathi ngiyacabanga ukuthi kodwa akuyona into engiyithandayo ukuba i-housewife. It's not something engangayiplana and also mina ngasuka ekhaya ngizosebenza lana and sometimes le mali ngiyitholayo uma ngenza i-au pair ngikade ingane noma ngenza umsebenzi omncane ngiyakwazi ukuthi ngithumelele ekhaya. So now if ngiyayeka ukusebenza ngengikwazi ukuthumelela imali ekhaya ngoba uma wami udla yona le mali le ngisupport umndeni wami ngayo. Athi uGayi no it's fine when uhola malini la uhola khona mina ngizoholela leyo mali leyo oyiholayo
ukuze ukwazi ukuthi enene wenza idingo zakho. Uthi sahamba isikhathi wakwenza lokho kokuqala waqala wangiholela njalo uzongiholela once a week because lapha na sihola ngesonto wangiholela uthe suku umfana wabejika akasangiholeli manje sekufuneka ngoba phela sesishadile useyangicela imali. I mean usetha sekufuna ngimcela imali manje. Uthi ke ngimcele bese ngiyamtshela ukuthi enene you know phela kufuneka enene ngihambisa imali ekhaya aqala athi enene hayi ngeke kuphela why kanti kumezumela usupport abantu bakini all the time yabazi ke mase beqala bekujikela eswini njengotshwala. Wathi why kuzomela kanti lokhu uthumela imali yakini. Uthi ugeli ngirealize ukuthi yazi nokucela ke nje akuzona into zami. Umngani wethu athi you know I think maybe I should start going back to work. Angivelisane ngiyofuna umsebenzi ngisebenze. Uthi ngihlale umsebenzi anguthola sengiqedile ukufunda. Uthi ngihlale and then ngingakawutholi nje umsebenzi. Uthi then I had a conversation with him ukuthi you know ngiyazi ukuthi sashada isigubhukane ngoba sasisenzela nevisa but we still love each other. I think sekuyisikhathi sokuthi wenza ubulungiswa ekhaya uhambe uye ekhaya uyokhokha amalobolo wenza izinto ngendlela eright. Uthi umlungu wangibuka phansi phezulu waseyangiphendula ukuthi enene why ungahamba uyosebenza wena bese usave imali bese uyayithumela kini bese uthi wamalobo lakho. Uthi what no I don't think you understand the culture yethu, it doesn't work like that. Kuzomela uhambe wena uyolobola njengomuntu ofuna unkosikazi ufuna ukulobole wenza izinto sizenze right because ekuqaleni sizenze ngo left because besijahe besenzela ivisa. Athi my guy unoche athi asoze athi ngeke athi angikhoni athi angikwazi athi ugeli ngicikeke ngimbona ukuthi lo muntu lona ka understand like ngathi nje akayigethi lento engishoyo. And nakhona ngithi sishadeke ku in community of property so in my empilweni yami ngiyazi mina ngoba nginaive ngumntwana ngazi ukuthi nje so nje baseshadile konke okwakhe okwami okwakhe so ngigcine lapho ngiba pregnant. Mangimtshela uGayi ukuthi enene ngifuna abantwana mina ngifuna ukuba pregnant kwasho mana nganathi uGayi yena akabafuna abantwana uyena akafuni. Uthi mina ngisemncane ngeke ngikwazi ukuthi enene ngize ngishone kuleli lizwe leli ngingaza ngize ngibe nengane and iplane yami yokuba nomndeni yes sashada ngendlela eshashada ngayo kodwa mina ngifuna ukuba nomndeni ngifuna ukuba nefamily. Uthi amncenga uGayi agcina ugele pregnant. Ngoba phela they are not compromising their husband and wife and umngani wethu akasebenzisa ama contraceptive singisi yebo lokho phela kokujova. Wathi ke bese umngani wethu uthi ke bese ngisihlalisisa masihlalisisa uthi ngitshela indoda ngihambe ngiyotesta ngezwe nami uthi ngathi I'm not feeling well like thing nje angikho right nginara nje ukuthi amphalazi nje all the time. Bese ngiyamtshela my guy ukuthi hey ngeke kufuna ngihambe ngiyotesta I think I'm pregnant. Maka testa ugela athola ukuthi upregnant abese yamtshela uGayi ukuthi hey yeah I am pregnant. Athi uGayi uzoskipha ke leso sisu. Athi uthini athi uzoskipha leso sisu ngitshelile mina ngathi angiyifuni ingane. Ngitshelile ngathi angifuna ingane nje ngifuna mina ukuphila impilo yami njengomfana nje and enjoy my life nje and live a beautiful lifestyle. Ingane azikho kule plan engikuyona mina right now as we speak. Uthi hayibo my guy mina phela ngifuna umndeni mina ngeke ngithi ngishadile ngingabi na umndeni ekhaya kuzofuna ngiveza abazukulu ngelinye ilanga and also now I do want kids. Athi uGayi unocha hamba ukhipha leso sisu. Uthi amncenga uGayi azavume ukuthi okay ingane akangayikhiphi ize izalwe ingane iphile ingane yomfana. Aqala uGayi abe ubaba present engane yena ithanda ingane enze konke umlungu wabe busy nje abe present enganeni. Siqhubeka isikhathi amithe ingane umngani wethu ngoba uthi wefuna ingane yena okana sikhathi abe pregnant aphinde umfana amgila umlungu amgila igoda athi ngithekipha leso sisu abese yamtshela ukuthi my ex wife also why is keep isisu ngoba ngangimtshela ngiyifuna ingane ngangimkhipha isisu wena why ungafuni ukukhipha isisu le ngane yesibili lo ngilethela yona mina ngikutshela ngathi angifuni ingane. Uthi ngaleso sikhathi uthola ingane yani entombazana. Uthi wagoloza usisi uthi kwacaca uthi akhulunyiswana endlini akekho khulumisa omunye wagoloza until kwaze kwashaya idate ukuthi abelethwa ibelethe ingane. Mayisikhona ingane emhlabeni umlungu uyayithanda ingane. Uyayithanda ingane uyayinakekela ingane. Uthi kuqale ke manje after sekukhona ingane sekwaqala sekuyashintsha umlungu akasafebi akasachithi ubuya ngokuzolala uyeza upart 2. Angithi sigcina umlungu sithi akasafebi ubuya ngokuzolala okay kulungileke. Uthi usisi
uyaqala indoda kusho ukuthi I decide ukuthi you know yazi Bongiwe ngirealize ukuthi man into engizele la ngizele ukuzosebenza angizelanga ukuthi ngizohlala la kuleli lizwe ngiqale manje ngifuna umsebenzi yezwa uthi ngimtshela indoda ukuthi and then sengifuna ukubuyela emsebenzini mina ngifuna ukusebenza indoda bathi sasikhulumele nje ukuthi uzoba ihousewife uzokwazi uzohlala nezingane mina ngibe ngisebenza mina ngizobe nginondla ngenza yonke into uthi ngibona ukuthi le ndoda ayifuni inhlobo ukuthi ngisebenze but mina ngiyafuna ukusebenza ngoba phela siyakhumbula ukuthi kunzima manje ukucela le ndoda imali yokuthi ngithumelele umama manje ufuna ukufihlo kulokufihlo you know bese ngiyaqala ngihambe nami ngiyofuna umsebenzi mangofuna umsebenzi nguthole uthi njengoba ke bonke uyazi ukuthi nawe ngashada ngumncane ngiyingane ngibuye mina ngizomtshela ukuthi ayike ngitholele umsebenzi ngithola umsebenzi omuhle futhi lo kade ngufundela bese ngiyamtshela ukuthi okay nginayi paycheck engizoyihola because ngizama ukuba transparent phela since ngunkosikazi wakhe and shade we in community of property even though lo guy afuna ukolobola ekhaya uyagoloza ukolozela ukuthi akafuna ukulobola uthi bese ngithi ke okay abese ethi uguy okay uzokhokha ama-bills asendlini uzokhokhela ukudla uzokwenza lokhu ukhokhela amanzi ukhokhela ugesi and mina ngizobe ngikhokhela amabhondi nazo zonke izinto nezimoto ekhaya athi ugele okay kulungile but makathi uyabona kwi-paycheck yakhe engathi kusala u50 pounds uthi makusala u50 pounds ngibona ukuthi cha ngeke ngikwazi phela futhi still ukuthumelela uma imali kusho ukuthi ngisenjeni ke la wathi ngivele nje ngisenjeni Bongiwe ngiyabona kusho ukuthi ke manje ngizokwenza njani but uthi ngizame ngilongiqhushunuza uthi ngaleso sikhathi ngiyahamba ngiye emsebenzini mina ngisebenza ngiphuma u6 so ingane zami ziyafunda ekhitha and bese ziba neafter care because sisebenza sibuya late yena ubuya ngo3 emsebenzini uthi Bongiwe ngicela ukutshela ukuthi lona webuya emsebenzini ahlala phansi ngifike ngo3 angayilandi ingane ekhitha kumele zize zilandwe yimina sengiphuma emsebenzini uthi mina ngiphuma ngo6 ecrash kuvalwa ngo6 uthi ngifike ngigijima ngithatha izingane ngiyaphuma ngiyafika ekhaya mangifika ekhaya kufuna kanginakekele izingane ngigeze izingane ngiwashe ngenze lokho ngenza ama-chores wonke asendlini ngiqede ngizomphekela ngimphakela umfana ubuka iTV womlungu uthi uhleli ume kanjena ephepha just watching television uthi ngibona ukuthi hayi cha ngigane njeni ke la uthi yazi ngangithi enene mina amadoda akaZulu kuphela namakhanda aqinile uthi hayi cha amadoda nje wonke nje in general ayana amakhanda aqinile ngithi mina ukhuluma umngane wethu athi ibuka iTV ayenzi lutho he's not helping but ulinde iplate ukuthi ngimlethele iplate lokudla ngibona ukuthi cha ngiyahlukumezeka phela lana you know ngiyahlukumezeka and also angikwazi ukuthumelela imali ekhaya nje ungenza ngikhokha ama bills akhe endlu and all of these things nje use relaxed my guy akafuni nje uthi Bongiwe kushaya isikhathi la enene uma afika khona azovakasha uthi umama afika azovakasha afika abone ukuthi hayi cha ngempela hayi indoda iright ngimenzele ivisa ezuma because bese ngikhumbula uma ukuthi akafiki uthi ngimenze ivisa afika umama akafika uma uyabona ukuthi hayi cha umntana wami uJola ndishiquma mama ke la gozi uyayibona ilifestyle ukuthi ilifestyle is stunning and fabulous uthi enene abone ukuthi uma ngiphila kahle uma bese ethi kulungile go ahead qhubeka nomshado wakho umntanami like usho ukuthi uyasiblessa in a sense and she's happy ngoba phela uyabaza abantu basekhaya ababona imali nje kuvela abona izulu uthi ngiqhubekeke sihlale siqhubeke ngiphila leyo mpilo Bongiwe impilo nje yomzima ukuthi enene ngibuye emsebenzini ngilanda izingane ngifika indoda ihlele esofeni iphuma ngo3 ngiphuma ngo6 ihlele esofeni uthi kuze kushaya isikhathi la ngimcela khona ukuthi you need to go to South Africa uyobona ukuthi ekhaya kunjani because they still khona noma umlungu wase UK uthi usana le mindset ukuthi enene eSouth Africa ngathi isehlathini ezulu like nje kuphu like sihlala ilion lihambe airport liyagijima lihambe lishaya iqhubhetha uthi nje kunama giraffe nje adlala umnike airport uthi ngimtshele uGayi ukuthi enene you know we need to go home I need to ukuthi sihambe uthi uGayathi okay it's fine wena uzozibhukhela leyo vacation la uma tickets azothengwa wena ngemali yakho uzosithengela cause mina nginayo imali angiplananga ukuthi ngizoyi eAfrica athi umngane wethu okay kulungile ngwasetha ama-ticket ethu ngiplane size sibe ready sigoduke sekhaya uthi masifike ekhaya my guy uyarealize ukuthi ene amabhubesi awahamba emgaqweni uyarealize uGayi ukuthi our country is beautiful then uyajabula is falling in love with the country but uGayi gwiqiqi masikhuluma isiZulu sekufuneka ngathi njalo phambi kwakhe noma ekhaya ngibona abantu basekhaya or ngibona abantu engibaziyo funa ngihlale ngikhuluma iEnglish kanye nabo ungakhuluma isiZulu uzoyenza kanjani lonto ekhaya ngoba ukwazi ukuthi ekhaya ukhuluma isingisi nawo wonke umuntu ohlangana naye emgaqweni uthi Bongiwe uGayi uthi elena ngikhuluma isingisi umbone ukuthi uyadinwa azagcina sengishayile
mase siphindele hotel uGuy angishayela ukuthi and then angifuni ukukhuluma isingisi. Uyambona ukuthi unesikhwele ucabanga ukuthi yonke into ekhulunywayo la kukhulunywa ngayo. Uthi Bongiwe ngithule ngingasho ekhaya ngithule sihambe siphindele phesheya. Masifike okay umlungu angitshela ukuthi la endlini yakhe ngekuphinde ukukhuluma isiZulu. Athi ayikho ingane yakhe ezofunda isiZulu yena and nje asiza ukusikhuluma isiZulu. I need to pull myself together. Bongiwe uthi ngithi okay because kusho akafuni ngifundise izingane zami isiZulu. My guy ngihlale ngiqhubeke uthi ngibone ukuthi isimo sinzima nasekhaya ngisakwazi ukuthumela imali kahle because phela ngisele nalo 50 pound guys ithini ngilungise le band it's going back nje iyahlehlela nje uthi ngoba phela anginayo imali yokuthumela uma kahle manje ngicela emsebenzini ngicela bangikhuphulele imali ngikhuphulele imali uthi emsebenzini but and then no abantu bakwazi ukungikhuphulele imali but kukhona iposition ekhona evulekayo manga applyela yona at least ngizokwazi ukuthola iraise uthi nangampela ngiapplyele lo position leyo nangampela emsebenzini banginike because bayangithanda like abantu understandana nabo like nje it's a good working environment. Uthi nguthola lo msebenzi bangikhuphulele imali uthi kuphinde lesi silime simina futhi ngifike ngimtshela ukuthi and then sengikhushela imali sengiyasebenza kuleyo position abesethi and then kulungileke if usuyasebenza kusho ukuthi sengakwazi ukuthi ngikhuphulele ama bills uthi ngicabanga ukuthi uGuy uzothi and then hayi cha usuzokwazi ukuthi ube nemali yokuthumela kini nje uhlala ufuna ukuthumelela uma wakho. Uthi uGuy athi nje suzokwazi ukuthi ukhokhele ama bills yayibona lendlu esendaweni ukuthi uthi unezindlu in other cities as well izokhokhela wena ke bond yakho iyakhona njengoba wena manje usukhuphulele umkholo uthi but ngimbuza ukuthi ngifuna ukuthumelela imali ekhaya athi that's not our problem. Abantu base-Africa they need to deal with the issues zabe Africa and thina we have to deal with inkinga zomndeni wethu la sobabili. Uthi uGuy udiniwe like umuntu nje kuyahlekwa kube makumnandi but makadiniwe my guy is just angry nje. Uthi Bongiwe ngiphile leyo mpilo ngize ngibone ukuthi hayi this is bigger than me. uGuy siyaxabana siphinde sizwane ngisixabane siphinde sizwane uthi bese ngitshela uGuy ukuthi ke my guy kungcono sihambe siye kwi-therapy. Uthi because vele ke e-UK uma unenkinga zakho nje zomshado akukho ukuthi uqoqa umndeni wakubo kamfana uqoqa umndeni wakini nihlale phansi cha inkinga zenu nje nidila ne-therapy bese kuyaphela. Uthi sihambe siqale sathende i-therapy yabantu abashadile isikhanseleke lo mama sikhansela qala sikhansele ndawonye akulungi endlini manje sisakhulumisana because I'm tired angikwazi ukuthi ngenze ama chores wonke ngenze yonke into ngiphinde ngibe umama ngifuna abe i-present father. uGuy uthi akachithi ubuya ngokuzolala uthi nje uchitha in such a point whereby ngize ngigcine sengithola izifo zocansi ngihambe ngiyoyilapho kokuqala. Uthi ngaso isikhathi ngilapho kokuqala ngangaka azi ukuthi enene uGuy uyachitha ngihambe udokotela athi enene hayi unesifo socansi ngithi mina angazi ukuthi ngisithole because ngangakazi ukuthi uGuy uyachitha. Uthi ngazi ukuthi ngingasho ukuthi ngisitholephi. Uthi ngiphinde futhi alala uGuy uyahamba emaclubini uthanda amaclub uthi ngoba umlungu angene umuntu othanda amaclubini maka eclubini ngizihlalele ekhaya. Uthi aphinde futhi ngibe nesifo. Uthi mangifika kudokotela abesethi udokotela i-general practitioner ithi hayi bosisi waba nezifo zocansi kangaka yini abese ethi yathi no this is alarming because okwesibili manje uza la kumina unesifo socansi kusho udokotela wakhe general practitioner abesethi enene mhlambe you need to bring your husband as well ngizokhuluma nani because this is gonna make you sick even more especially wena njengomuntu wesifazane. Abese ethi enene uyafika ekhaya confront uGuy athi enene wena why ugula kanje ngiloku ngiphathwa isifo sewokwesibili. Athi uGuy angithi kade seAfrica ngikwazi nokuthi ufike walala nobani eAfrica mhlambe leso sifo ubuye naseAfrica. Uthi umfana omlungu avela ayiphikele ngama athi izifo zaseAfrica leza kuzona izifo zami. Uthi Bongwe ngivele ngibone ukuthi hayi cha ngizosangana ke la uyangijwayela phela lo mfana ngeke. Uthi ngaleso sikhathi siyahamba i-therapy umfana akasiza endlini akenza ama-chores usechitha ke lokho kuyingcaca ke manje akasafihli ukuchitha kwakhe useyangikhombisa ukuthi uyachitha unokuhamba ngabuya ekuseni mangimconfront athi into ayaziyo yena wakhula kanjalo amadoda wonke ayayenza lonto. I mean I just need to learn to stay in my place as a woman ngikhulisa ingane uyeziphathela ndelayo.
uthi ke bongiweke sengiyinto ke edlala izifo zocansi uthi uGayi uyachitha ubuya ngokuzolala and akazimisele enhlobo ngokuthi ashintshe akazimisele ngokuthi nje ayiyeke lento uthi indlela akhuliswe ngayo ngithi mina but we need to change sihambe ke siyaqhubeka sihambe therapy ikwaze kwafika la khona where itherapy ibingasa singenisi sobabili because ibibona ukuthi enene akusenayo isolution and sefuna singene nga1 so that is understand uthi ngelinye ilanga ke sithe ngihamba ngiya ku therapy nendoda sihamba yodwa mhlawumbe singena silandelana uthi enene bese therapy ngelinye ilanga engihlalise phansi ethi sisi uzimisele ngani ngomshado wakhe athi ngizimisele ngokuthi ngubuild umshado wami uqhubeke uye phambili athi it's either ke ngicela ukukunika iadvice yamahala because ngiyabona ukuthi kade uzama it's either accepta the way he is because angeke azashintsha akafuna ukukhokhela ama bills akafuna ukwenza lutho yonke lento ufuna ukuyenza ngalendlela afuna ukuyenza ngayo or uyamshiya because he doesn't want to participate entweni zasendlini and the way it looks akafuni ukulungisa umshado wakhe ufuna nihlale ninje he's comfortable with this relationship the way ebheda ngakhona uthi enene uthi like uke wafunda ngezinto zama narcissist and how they deal with things athi enene yes ngike ngafunda ngazo athi ke your husband is a narcissist and he's not going to change the more you hating akunyakazi ngisho lutho uthi that day after i-social worker lingitshele kanjalo ngidecide ukuthi okay angihambe ngendlini angakabi sure noma ngizomove out but ngiyaplana ngifuna ukumove out ngifonela umngane nami sikhulume naye ngimtshela ukuthi yazi kukhona into enje yenzekayo ngifuna ukuthi ngimove out and what not umngane nami angilalele kuyangilalela uthe sisahleli kanjalo ngithi mina awuthi ngigoduke ngekhaya ngiyolanda amandla okay ngigoduke ngiye ekhaya mangithi sikhulume naye ngikhulume naye uGayi khona imessage engenele yangiphazamisa uthi ngikhulume naye uGayi ngimtshela ukuthi ngiyabuya ngisaye ekhaya because this is depressing for me environment yethu so ngicela uhlale nezingane wena ozoyilanda esikoleni uthi umfana avume ngigibele ngekhaya ngiyolanda amandla bongiwe ngifuna nokuthi nje ngidlise le ndoda mhlambe mangidlisa kuzoba ngconywana ngifuna ukubona ukuthi ngizokwenza njani ngiyothola usizo kahle kahle ekhaya uthi on my way ngisase airport ngisa-checka in sengingene eflightini kungena ucingo isikole ecrash yini na kuthiwe enene indoda yakho ayilandanga ingane ithe ngeke ilande wena ozosilanda ifikile la yafika athi ngeke uyilanda ingane wena othe uzosilanda athi uya explain ukuthi enene ngise airport like I'm on my way to South Africa I can't kuthiwe mem kumele uzolanda kulandwa ingane oyedwa kumele alanda ingane afonela umngane wakhe lakhe lo mngane wakhe avume ayithathe ingane ahlale nazo 2 weeks ukela goduka ekhaya uyahamba makafika ekhaya ufike uthola isangoma ufuna ukuyodlisa le ndoda yakhe ngoba ufuna ukuthi imthande simnika isangoma simnika umuthi okugcaba uthi ugeli usebenzisa umuthi okugcaba nomuthi okumdlisa yes uthi ngihambe ngithe sengihamba ngiphindela le but ngine stress ekhaya I'm not even enjoying the moment uthi ngithe sengihamba sengiphindela le ngicabanga ukuthi kodwa le ndoda ingijwayela kabi like ngine stress ngicabanga ingane akazi nokuthi kwenzekeleni ngazo selokhu zahlala kumngane wami the whole week akabuzi akangifoneli uthi wathi umngane nami na ungambuzi lutho uma ufika ekhaya uzothatha ingane bese uyabuya uhlale phansi uthi la ngempela ngithatha ingane ngibuye ngihlale phansi ngiyazama lapho ngizama uplan ukuthi ngizohamba kanjani ngoba ngiyabona ukuthi sekufuneka ngimshiye ngempela uthi indoda ingasho lutho kukhulunywe ngathi nje yonke into right ayisho ukuthi ingane ayilandanga ayisho ukuthi ayenza ngalutho kukhulunywe nje ngathi yonke into ihamba kahle uthi sihambe isikhathi ezisihamba isikhathi ngiyazama manje ngifuna ukufuna iflat but indlela engizofuna ngayo iflat ufuna ngifune ngendlela la engekaza kwazi ukuthi abone khona ukuthi enene ngifuna iflat ngilifuna iflat ngilithole iflat mangithola iflat ngiyaplana ukuthi manje ngizomove kanjani endlini uthi mind ubongiwe ifurniture yonke le ela endlini yami mina nganikwa ikhadi le warehouse efana no game emsebenzini lelo khadi lelo li gift card so ifurniture ngathi ngangayo la izinto
indlu yayikhona yona but yayingekho finished njengomuntu wesifazane, yayifinisheke njengokuthi umuntu wesilisa. Uthi ngayifinisha indlu, ngayilungisa indlu, zonke izinto zahamba kahle, yaba yinhle indlu. Mase ngiwutholile iflat ngiyamtshela ukuthi okay, my guy, I'm gonna, uthi then they went to therapy that day. Bahamba baya kwi-therapy, mabaya kwi-therapy lambuza usese ukuthi and then so usumuvile usuyitholile indawo okuhlala na. Wathi ugela angaka move out. Wathi sisi, abantu besifazane bayashona entweni nje, it's either uyashiya or uyashona. Uthi ngalelo langa Bongiwe ngifike ekhaya, mangifike ekhaya vele iflat sengilitholile bese ngiyamtshela uGayi ukuthi and then I'm planning to move out. Uthi sixabane indoda ingicuphe, sixabane silwe, ingishaye indoda Bongiwe, ngithi ngiyakhuphuka ama-steps ngiyaphezulu, ingishaye, ingithudule, ngibone ukuthi ngizofela la. Uthi la ngadecide khona that day and I called my friends ukuthi abeze bazongilanda. Uthi nginemoto yami eyisikhahlakahla engidrivayo, yena uneyimoto ezinhle zodwa. Uthi lo mkhehlekhehle wami aqala indoda ngalesikhathi ngithi ngiyapakisha ifihlo khiye, ifehla yonke into ilokhu ibala ukuthi enene uzothatha lokhu ngeke ukwazi ukuthatha lokhu, uzothatha lokhu ngeke ukwazi ukuthatha lokhu. Uthi isuke lapho ngibona ukuthi shitha akafuni ngiqoqe lutho, ufuna ngihambe ngingaphethe lutho. Athi vele wafika la kuleli lizwe lele UK, wafika nesuitcase ngeke ukwazi ukuqoqa zonke lezi zinto lezi sezenze ngisishadile. Uthi ngibona ukuthi hayi iqola le ndoda le, wengave ngishadela ukuthi uyangithanda, wengishadela ukuthi nje uyiqola umgulukudu wendoda. Uthi ke abangani bami ke abathi abangani bami it's fine, biza amaphoyisa ngalesikhathi ngisiyaqoqa amaphoyisa abhekile ke manje akadile ngiqoqe zami. Uthi ngaleso sikhathi yena uyazithatha futhi uyiphindisele emotweni ezinye. Uthi ingane ngitshela ukuthi ma nangu baba ethatha impahla eyiqoqa eyiphindisele emotweni. Uthi amaphoyisa all they had to do is to monitor and mamtshelile ukuthi akangiyekele but yena akafuni uzenzele okwakhe. Uthi ngiqoqe ngihambe ezinye impahla ngicine ngisengiyishiyile, sihambe nabantwana bami siyohlala eflatini elingenambhede elingenalutho ku-empty. Uthi nakhona ngangena earlier than I thought because babenginika isikhathi ukuthi ungangena ekupheleni kwenyanga noma inini, but nga-end up ngingena early ngingena-finisher. Umlungu engizwisa ubuhlungu, singahlala nezingane zami, ngiyaplana manje yini akufuna ngizise esikoleni, ngibuye esikoleni ngizise emsebenzini, ngiye emsebenzini. Uthi ngibhizi ngenza lokho. Uthi hayi le ndoda kwangathi iqala phansi ukungihlukumeza. Uthi ibingihlukumeza indoda ifike Bongiwe ize la mhlawumbe ifuna ukuthi izobheka abantwana kanti cha izange uzobheka abantwana, izohlukumeza mina. Uthi ingihlukumeza indoda. Uthi ngaze ngarealize ukuthi okay, namhlanje umuncu kusasa akekho umuncu, namhlanje umuncu kusasa akekho umuncu. Uthi ke ngikhumbula ukuthi nginalo muthi wokumdlisa engawulanda ekhaya, bese ngithi mina ngimmeme ngi-invite ngoba phela ngelinye ilanga maka happy ngimmeme ngithi woza ngipheke. Uthi ke that man loved my food. Uthi akudla ukudla ngikufaka idliso Bongiwe ngikubhixa idliso. Uthi idlinja idlisuthe. Uthi iziqeda ukudla ilikhukhutshuluza iplate liphele nya. Uthi ngiphinde nangakusasa ngimphekele. Uthi sasesabantu abalala nayo ngoba naku ngikhumbula ucansi ngoba kayengekho umuntu engizula naye, yena umkhwenyana wami. Sasilana kanjalo ngimphekele ngithi mhlambe eventually uzogcina sengithanda. Uthi Bongiwe ngibuye ekhaya nomuthi wokugcaba. Uthi ngicabe nasenunuzeni ngicabe. Uthi ngicabela ukuthi phela mhlawumbe le ndoda mayilala nami izogcina i-connected i-attach kumina, ibone ukuthi siwumndeni, nginey'ngane zayo, siwumndeni and ngifuna the best, ngifuna ukuthi angithanda hayi ukuthi ayeke lamantombazane. Uthi indoda kube ngathi nje bakade ngicabile ngalala nayo, kube ngathi ngiyayibhebhezela ukuthi ayiqhubeke la kade igcine khona. Uthi ayifebi kuze kugcine sekunentombazane yakhona ingithuke ithi indoda ayikufuni, uyayiphoqa endodeni, ithi awunalutho imize yayo kodwa uyini. Uthi yangithuka intombazane engingayazi. Uthi nayo intombazane umuntu omnyama wakolinye ilizwe, yangithuka. Uthi Bongiwe sengihlala ngidepressed, ngisebenza kanzima ngigada izingane ngiyabuya. Uthi akalanda izingane and until ngaze ngagcina ngisikha ama-lawyers ukuthi sikwazi ukuthi share i-custody yabantwana. I went and I seek lawyers. Uthi kwagcina sekusplithiwe kwathiwa uzogada ingane ngosuku olukuthi uzogada ingane. Uthi kwayikhona lapho Bongiwe ubengafika azolanda ingane lo mlungu lo. Uthi kwakusathane wenja iyezi iphathe landelayo.